من داخل أحد أعظم الصروح التعليمية في مصر والوطن العربي كله، مدرسة السعيدية التي تم إنشائها 1906 عام 1906 وتخرّج منها العديد من كبار السياسيين والعلماء والفنانين في كل المجالات، وطبعًا كان لازمًا إن إحنا نغطي أحد الأنشطة التي ترعاها المدرسة لدعم الموهوبين والمواهب الشابة عندها، وحابين نبدأ مدير المدرسة أستاذ عصام، اتشرف بحضرتك. عصام عبيد، مدير إدارة المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالجيزة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلًا بحضرتك يا فندم. إحنا كنا حابين نتكلم النهارده عن دعم المدرسة للمواهب وبشكل عام. والله هو في حاجتين، أساسا في تعليمات قيادات التعليم في مديرية التربية والتعليم بالجيزة أستاذ أشرف سلومة ومعالي الوزير الدكتور رضا حجازي، إن إحنا نرعى الموهوبين ونهتم بيهم في جميع الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة المواهب الرياضية أيضا والمواهب الفنية. طبعا وجود مسرح السعيدية في مدخل السعيدية وتواجده في المدرسة بيساعد كتير جدا في اكتشاف المواهب والاهتمام بيها. عندنا برضو العلاقات العامة والإعلام في المدرسة بتقوم بدورها على أساس إن هي جذب الطلاب الموهوبين، وفي أساسا في التربية الاجتماعية أخصائي اجتماعي خاص برعاية الموهوبين يعني. Maintenant, je vais vous préparer une feuille et un stylo et entrer avec nous dans la cuisine. En français, représente du beau programme égyptien. On commence l'émission par un grec. Pour la faire, des choux, des poches, des bananes, des fruits, du fromage. Vous l'avez bien les pommes, vous l'avez bien les bananes. Vous l'avez bien les pommes, vous l'avez bien les bananes. On les mélange ensemble. Vous l'avez bien les bananes? Oui, d'accord. Et c'est mis froid. Alors, c'est une viande. On a le Bien, voilà. Mangez du chocolat? Oui. Il a mangé quoi? Des balais? Voilà le tout. Alors, il faut des grosses, des grands, 3 fois par jour. Sur la raconte ici et maintenant, je te raconte que je guéris tes dents. Je te raconte, 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 je te raconte. Je suis le prisonnier, j'adore la liberté. Je suis le prisonnier, j'adore la liberté. Mais je ne sais pas où est-ce que je la trouve, où est-ce que je la trouve. Je suis dans la prison, libre dans la prison. Je suis dans la prison, libre dans la prison. Secoué, je n'ai jamais vu la lumière du soleil au bord de la lune. Je suis tôt comme ma vie, c'était idéal, sans peine et sans mal. Je n'ai jamais
que aimer notre programme. Madame, s'il vous plaît, c'est très bien. Je voudrais aller au travail. Non, pas la place. Oh non, madame. Allez-moi. Donnez-moi votre portable. Et vous dites d'utiliser le portable bon pour le coup. Oh. Allez. Un livre seulement. Textile, unique musulman. Achetez madame. C'est délicieux. J'adore. Comment va? Acheter 5 Non, pas 10, c'est le mot. Les bananes sont bonnes pour la santé. Les bananes sont bonnes pour la santé. Voilà. Fraîche fraise. Venez monsieur, venez madame. Venez monsieur, venez madame. Hashtag parfum. Monsieur de la presse. Oui madame. Le personnage. Oui madame. De 4 kilos. D'accord madame. Oui, de la mer. Combien de kilos? 100 000 magiciennes. Oh, c'est trop cher. Non, madame, c'est mon marché. Non, madame, c'est interdit de choisir. Non, c'est moi qui choisis. Je fais non. Tant pis, voilà le poisson. Oh, diable. Oh, les dames sont toutes roses. C'est comme ça. Oui, comme ça. Solivo d'Avenio. Oh, ridonzo, solivo d'Avenio. Oh, ridonzo, tutto rose. Et l'air comme ça. Oui, comme ça. Solivo d'Avenio. Oh, ridonzo, solivo d'Avenio. Oh, ridonzo, tutto rose. Et l'air comme ça. Oui, comme ça. Solivo d'Avenio. Oh, ridonzo, amen. Nous avons cueilli des citrons. Nous avons poussé les olives. Et le monde entier
monde est un pauvre adulte là. Et chaque jour, les heures défilent là. Elle reste toujours intelligente de sourire. Restera toujours un peu pour rire. Sans cesse essayer de perdre. Parfois on le sent, parfois on s'en fout. Tout le monde est un peu fragile là. الجميع هش بعض الشيء وكل يوم تمر الساعات. هناك دائما ثانية متبقية للابتسام. سيكون هناك دائما ركن صغير للكتابة. تحاول دائما ألا تعاني كثيرا. تتوقف عن الرثاء على مستقبلنا. لدينا القليل من السعادة فينا. أحيانا نشعر بذلك وأحيانا لا نهتم. نحن في حاجة إليها لتدوير تلك العجلة. فقط تجنب الذئب السيء الكبير. يمكن للجميع أن يكونوا سعداء للحظة كما يحدث الحزن في كثير من الأحيان. وهذا ما يسمى ببساطة الحياة. كل شيء يمر. الأوقات الأسوأ والأفضل. بتمر ساعات بعد لقانا والروح لوجودك عطشانة. توحشني عينيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع إن الناس رايحة وجاية وأنا بحلم بيك. على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا هجيلك من غير مواعيد. ويا دوبك وفي نفس الثانية ألاقيك قدامي عينيا والإيد في الإيد. وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء. وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية. Ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans le matin méchant. Tu riais de l'écart, il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans le bruit de couloir. Dans le bureau en glace, comme dans le couloir d'école. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sont des masques, comme dans le couloir d'école. C'est toujours l'effet de masse. Il nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais ce nom je sais plus. Qu'est-ce qu'un poète idiot quand on n'est plus nombreux? Dieu la voulait que roux et je ris avec elle. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans le prix du couloir. Dans le beau bureau en glace, comme dans le couloir d'école. C'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était à l'écart et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا ايه، وكان الحب قد ايه، وراح ازاي وكنا ازاي، ودلوقتي بقينا ايه وشوفوا بيقول علينا ايه. ده في الليلة قبله كلموه سألوه عن اسمي، سألوه عن حبي، سألوه قال معرفوش، ما قابلتوش، ما شفتوش، ما عشرتوش. ده في الليلة قبله كلموه سألوه عن اسمي، سألوه عن حبي، سألوه قال معرفوش، ما قابلتوش، ما شفتوش، ما عشرتوش. قال يعني مش فاكرنا، مش فاكرنا، مش فاكرنا، ولا فاكر حب بينا، حب بينا، حب بينا، وأيامنا سوا. قالوكوا ايه ايه، قال ايه ما تستغربوش. يوه يوه في حد النهارده، حد النهارده بيفتكر. يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر. يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر. كتروا من الحب تلاقوا 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 في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش، والدنيا ناس وما حدش في الدنيا ما حبش، وقلوبنا يا ناس من غير الحب ما تتحبش، من غير الحب ما تتحبش. لو قدمت شكوى فيهم ما يكفيش 100 عريضة، ده يرمي ورقة وده منديل، وانا وطي انضف مكانهم صبح وليل. الزبالة كتيرة مش مشكلة هشيل، لو هم احسن مني ادوني طيب دليل. ايه يعني ادخل لما جوع محل، ما زي اللي دفع انا هدفع، ليه من كرامتي تقل؟ انا لا طالب حسنة ولا بشحت، ربنا ساترها معايا والدنيا زي الفل. والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء. رقت عيناي شوق ولطيبة زرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فدفئا يا قلب ورفقا. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك
قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من ذي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك ألوذ بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع لدي ربي إني عائد إليك واجل ومن يعب بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل مع ما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك يا رب أدعوك يا ربي فاغفر زلتي كرما واجعل شفيع دعائي واجعل شفيع دعائي حسن معتقد وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله هل يرحم العبد بعد الله من أحد مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي